tahono gedededa. Ya faluha ami vai bodede zo ai ya ita Yesu Keriso, bafa umasi lo balangi ama, bafa abusa gehe hania ni amonia, ya duhu. Taromali lo balangi sito bali berehuhuo ke damalke, tehal mori bazura mareko faza efa, ngawua 20 irugi 20 asiwa imane taromali lo balangi. Ba imane si mane banua lo balangi ande, hule na itibo badane dane mozinane niha. Bamere ia bamauso, bongi maehe, ba mau talinga dane me ande, bamanei le esa iila. Mawua manedane haya ia, ofena dela, awenanga lai, awenazi ruhunesi bangalai. Banabasite bai ane mai ifatengi zamasi meno irugi famasi mangandita. He Yesus so aya, maande keu badaro malime ande, ena bokai dedema afu aboto badedema giluaha daro malime, sedena ufa emakhema. Bade Yesu Keriso mangandega, yaduhum. Amaina talifuseni omasia bakhezo aya uobai tafefu salom. Makhe ande teimigu khedaya yada obasa wanaru simendua na pesta tabur kedua. Ta tertededa daromali lo balangi yayani surania bamoze sara fazawalu ngavua 22 me imane sagototano dania babeya etu wanane bafamasi. Andai rugi mane malkheda yaita banua ni hakeriso lete bato-bato gei mohalewu ita bawanaru basi mane gei bawamasi. Tefaudu bazi malkhe ande ya dao obasa wanaru. Sitobali fa aboto badede dawa bawanaru na bawananu sinane ma bawo halewe mafefu dano amaterewa lo balangi ande mogu na gei tafondondongo daro malinia ena sitobali fa aboto badededa hebisa wa abele lo balangi bawanolo banuania na mohalewe ma nalafalua ni fotei wanaru. Anda tebe etei ya iya dao fazaiwe daneme. No oroi salo balangi ya iya ni basoda megeba mozisara faza walunga wa 20 Fanaru bano oroi salo balangi. Mohalewe niha bano zuwe oroi salo balangi. Ifaro enoni hafefu bagulidane perlu mohalewe. Bahkan iwae sile mohalewe babai iamanga. Jadi moguna ni hagulidane fatua so babele fatua sono so bamboto mohale-halewe iya. Ia luizo guna khenia sito bali so guna gasa-gasa bawa auri bamboto ande. Bahiza ini ena aboto badededa ande taro malilo walangi malkhe ande ibe kheda wa maha wa eno mohalewe ita ba fefu da tola tefahowo tola manei tola berhasil fefu haleweda ha bere wa abele lo balangi tenga bere wa abele da ande ube etu hodaro malinia imane lo balangi zamanei taneme zinane. Allah yang memberi pertumbuhan Sara nanomo halewe ita bawa mazaiwe taneme tesenda bangavua 20 imane. Ba imane si mane banua lo balangi ande hule na itibo badane daneme zinane niha. Amaina talifuseni omasia bakhezo aya fehede zo aya ya ita Yesu Keriso dae iombakhao sibai bani haihevisa iya ni fotei banua lo balangi ada. Hanihazi tola moga me banua lo balangi ada. Hadia fefu niha tola iha membanua lo balangi ada.
Dan yang baka da badaro malilo balangi andi ke bahwa baboga me banua zorugo I amai dolaga si mane na itibo badane dane mezinan. Ibe satu perumpamaan ena aboto badededa bahwa baboga me faauri pun hasambale perlu mohalewu ita. Perlu bertindak ita baboga me ya iya. Ya iya da imane mege ibe sito bali amai dola niha na itibo dane me badani. Na ibe eto badane zinane. Hei wisa na ibe badane zinane berarti bertindak ia. Ihale dane me pamoguna ibe tenagania baba mazai. Le ihon-hono kemana iya. Na tapagi ba ayati morofuri ge na ifatefa ya baba mati. Tane menifazeve ande bano ya iya dari karomalilo balang. Berarti ni ya ita ge moguna mohalewo ita babogame faaurian. Moguna me ita mohalewo babe amai enon. Moguna me ita babe amai saksi keriso. Moguna me ita baba mae maturia somusoded. Hadia ni faemada ya da karomalilo balang. Hadia ni faemada ya iya da turia somusoded. Tafaha ini habaziseki, tatuturu lalani habaziseki, bahkan tate guni hagoi afu le itohuga wa malua siloseki. Na tafatufa iya gui malhe adri mete paudu owasabanari. Maka baba aurida gui tenga gui haba wugame fangorifinoso moguna muhalu. Baba aurida gui amaina batalifuse moguna ita mohalewa ita goi bawa ngalui fangorifimboto. Ande yo mege nano mohalewa ita baba mazai betaneme. Lobalangi zamane itaneme. Ya iya zamane itaneme zinane. Tetapi hadia geni fano ini adania naya itani hagulidane. Lena ini fazai veda taneme. Memang lobalangi zisokuaso ila dania ifanui hadia mana zinane sino tabe eto badane. Tetapi cito bali sino fuheda hadia no mohalewu ita. Alai ini nano arere ita bemur. Arere ba areu, arere ba manetena ia kenawonia. Jadi amaina batalifuse na omasi ita ifanui zinane sino tabe to badane lo balani maka ya ita gei perlu mohalewa ita baba mazaiwe. Perlu mohalewa. Perlu obe tenaga. Osiruhuga bawa ngalui fangorifi. He fangorifi no so bahege fangorifi boto. Jadi amaina batalifuse memang lo balani zamanoi tetapi ini na le mohalewa niha na arere iya vemer arere iya babanetena kenabonya maka hadia zi ni fanei lo balani dania lena ini bertajunia baba mazaiwe taneme badana. Ande bafosa tesara ande ena ifaro ita bai ari babu halu. Moguna taori taalui bangorifi noso ba moguna gai ta odedege baba ngalui fangorifi mboto babeaso bagudana ande. Tuho lo balangi zamanoi taneme zinane dua. Nano aihu badano sisehi bamovua sisehi. Tesenda bangabwa dola fitu irogi 20 awalu imane. Bamere iya bamauso bongi maehe bamotalinga daneme ande bamanei le esa iila. Movua mane dane haya iya. Ofena dela avena ngalai avenazi dohunesi bangalai.
Amaina talifusan yo masih bakazo aya eluahania lowalangi za manei taneme zinane ade. Ibe da abotu bade wa siduhu-duhu haber wa abele lowalangi samesa natola ibe pertumbuhan, natola ibe mbua, natola ibe hovu-hovu bangawale hadia iya ni babaya dangada. Termasuk babeamui enoni lowalangi. Itaria soheda wa abu dede, itaria soheda kekhawatiran na tamane na ufaema dan ya daromali ade tola na la fondrodongo. Hadia fatema kera banale. Amaina batalifusen yang masih bakezo aya imane keda walau walangi zamanoi bahkan niha sama zaiwe tanemu dae he nano ilau dania babada emane tola bada terjadi pertumbuhan. Tola bada alua bamano zinane no ibu abu emenia bawa maema. Jadi no ibu abu emenia bawa maema bita busito dosai. Hadia la fododongo niha bamalehu, hadia tebu adanya ira bamalehu, hadia fatema kera adanya bamalehu. Tetapi tak usiruhu ke ini tabu abo emeda amedola zohalewu ke zo ayata tafaema daromali lobalangi. Simana ita goi na tafalua banaru mafanana sinane. Bai arere dani dede tamane tola dani namogua zinane guade. Tola namogua dania na ufazehi kegukab. Tola dania namo osi na utane hadia zinane. Jadi no farere mana bada arere mana balik tindakan. Tetapi amaina batalifusan yang masih ba kezoaya melo balangi zamanoi maka yakin itang faduhu dedeta wale akan zaya-zaya gele dozi sergite de babu hale. Jadi lo balangi dania zama hogu sinane nanu badane siseki bapasti dania sombua siseki. Memang no fehu-fehu saatem dano sanema tanemare. Ya iya zino izara-zara morifuri so zai hubagara, so zai hubadedelala, so zai hubagotaluan roi, maso gizai hubadane siseki. Jadi amaina batalifuse ta odedege ini tabe izinane adu badane siseki. Ta usahakan tafalua zi terbaik babu halewa baba mazaiwe tanemu ada. Dan faduhu dededa waibe dania buat sisehi lowalangi bazor goyawa. Jadi nano aiku saat badane bahasa bale mau buat saida. Hewi sambuania dani bergantung hewi sahadia no sungguh-sungguh berusaha ita, hadia sungguh-sungguh ita muhalewa, hadia no sungguh-sungguh ita bawangai halewa ande maka nano sai ta odede ke bawangai halewa. Nano muhalewa ita hule na bakhezo aya simane ni wania bakole sitelu faza doblatelu maka faduhu dededa watanemu ni fazeweda pasti tatema mbua sisehi. Ta usahakan ini siduhu-duhu goi wo haleweda. Sitelu imane tuhom lowalangi zaman itanemu zinane Allah yang memberi pertumbuhan. Telu nano inete basite ba ihale mbuania sohe. Tesenda bangawua 20 asiwa imane. Bana basite ba ianemai ifatenge zamasi meno irugi famasi. Natafatefa ya balala baba mati wa lowalangi ziduhu sangorifi ya ita. Nano muhalewo ita baweame enoni ba pasti manuda egoi buah sisehi ni temada. Dan nano sombua sisehi da dania ni hale mani tema lowalangi. Bana tafatefa iya gi balala halewoda me inete oba savana rumah khandi
Artinia fefu megeni bertaigeda wohalewe ni taru da sinane. Ni beeda tou sinane maka pasti tate mambua. Ofa bebe embua ni temada soda egei mo esi ba soda egei ma atahi ataupun soda egei ba adaya. Jadi fefu daene hasil akhir setelah muhaleu dan ni dena zohe adalah memang buah sisehi. Ande amaina batali fuse na ta osinduhuge wohaleweng ba pasti satu tesenda badae buah sisehi. Batabasi dae dani nano ina tenia bahwa yang buah sisehi ndohu ni bezo aya keda dae ni ande da sauhagela. Heno mege tau dedege wanaru no tahoge wondoroge sinaneda ba bambruania tesodra satu mai fugadaya. Ba pasti satu tesodra nesi sisehi. Badae dan yani haleda. Tasyukuri dae babai olive wita baba muli sumange lovalai. Simanegei baba ori baba mati buah sisehi ni faluada bawe ami enoni. Dae dania ni tema lovalai. Basile sehi amedola gadaya dae dania ni tiboe ba nitunu meleh sae muguna iya. Ande amaina batali fuse ni omasia bakezoaya ba gowasa banaru ma moroi badaro malilo balangi ade sino tafondondongo imanetu homege lo balangi zamanei taneme zinan. Moguna ita tafazai bedaneme ande. Moguna mohalewe ita me enoni. Mohalewe ita gei bawa ngalui soguna bamboto. Nano ai kusatu badane sisehi bale zaya gele zeregetede babu halewe pasti mana sombua. Hena le ta ila dania, hena le fa abeleda tetapi sova abele lo balangi bawa mahohu fefu zino tau halewe gege sova abele lo balangi bawa manei irege dani so hasil ba omuso dededa. Jadi hewisa mbuania dania na inete wamasi ande tatu siduhu nesi sisehi bata omuso ya dededa ba bazito bali gidani adaya ba tatu ni siboda ba hauga manezi duhu nesi ni temada moguna taande sahagele kalobalangi ba moguna tafuli sumangenia. Simane daro malilo balangi bazi merhande ai tolo ita ehehani amonia mangadeta. Sawagele soaya menoma fododongo daro malilo. Tohuge wa mahaya aga ba fasugi badetema fa belege he hauni amoni. Ena tola te fasugi sugi badetema daro malilo soaya. Ena tola gei maurifaga ia bazi sandohu fekolima baguli danani. Badai lo balangi ama, badi Yesu Keriso, badi geheha ni amoni. Iyadu.